tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Amin amin ya rabbal. Abdullah nama ayahnya Aminah, ibundahnya Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan. Ayo semangat. Tahunnya jadi dilahirkan, kakeknya sesuai Adam yang ada di situ. Dan tahun usianya Afadi dan cinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, membaling pembela. Saat kecil membela, jaga saat remaja. Umur 25, istri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat kelas baru ada aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ada jarak oleh dek. Allahu kafi
Abuna kafi kusadana kafi jadana kafi iku kafi kana kafi Wa ni'mal kafi alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu. Pihak kebo ambil sapu. Iya sisir enggak ibadahmu. Jangan tinggal kau sholat 5 waktu. Sungguh indah main di taman. Kupu-kupu berterbangan tiap hari percayaan. Jangan lupa sholawatan Allahul Abunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Namanya ayo semangat. Jaga lihat selah hai kurang indah. Rajin puasa yang sedekah. Fokus. Semoga telah masuk surga. Mari teman-teman semua. Jika kalian ikutkan takwa Haji Gumi dan Nabi, semoga hidup kalian bahagia. Amin ya rabbal Amin. alamin. Masya Allah. Ayo badu bareng-bareng yo. Ayo teman-teman ya, silakan yang ikutan ya. Ayo badu yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa ba'du fa inna. Ayo dah. Walhamdulillahi. Wajaradina billah Rabbah. Gerak, suaranya. Nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil lata wa bil suaranya. Ra'na min kulli yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu minal aminin allazina la khawfun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil bacaan salat ayo takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras hanifan muslimau rikin innas salati wa nusuki wa mahyaya Rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku subhana rabbiyal azimi. Dede suaranya dek azimi sami Allahu liman hamidah rabbana jelas min syai'im ba'du. Bacaan sujud Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk. Allahu akbar rabbighfirli wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Tahiyat.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil. Allahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya, oke. Han dijar sini deh, ayo dek. Anaba deh, ayo. Iko mana? Ikonnya mana ikonnya? Ambil ikonnya. Anaba, sama ya teman-teman ya. Nih, Dedek Zahra teman-teman nih, orangnya cantik ya, seperti Princess Mary ya. Orangnya cantik, masih kecil ya. Ayo, ayo. Mana? Ayo sini. Masih kecil imut teman-teman ya. Teman suaranya merdu teman-teman nih, masya Allah nih, insya Allah jadi ustazah teman-teman nih. Ustazah polisi dokter nih, masya Allah nih. Ya, teman-teman ya, kembali lagi bersama saya ya. Ya selalu teman-teman yang sudah like, makasih ya, sudah nonton, makasih ya. Ya selalu teman-teman, masya Allah. Nih ayo dek, ini dek. Ayo dari Zahra sini dek, masya Allah. Ayo teman-teman silakan mau ikutan ya surah An-Naba bareng dari Zahra nih. Ya, ayo dek, An-Naba dek. Usianya baru 4 tahun teman-teman dari Zahra nih. Surahnya merdu ya, masya Allah. Ayo. Ada berapa? Ada berapa tuh yang nonton? Ada 14. Babuas. Iya, ayo. Mana? No, ada 14 tuh. Iya, no. Ada yang like satu. Ada yang like 1. Iya, ayo teman-teman ikutan ya. Ayo, ayo. Semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillah. Ayo. Si bensin dulu, si bensin ya. Si bensin teman-teman ya, dari Biasa. nih. Iya, biasa nih. Dia kalau udah isi bensin jadi bagus suaranya nih. Jadi lantang dia. Ya. Mana mau kenanya ini, kerudungannya mana kerudungan Dede? Kerudungnya. Saya pakai. Makanan anak pakai. Ya sini dah. Ayo mulai. Ya, oke, mulai ya. Auzubillah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'aluna naba'i azim alladzi fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Tunjuk. Summa kalla saya'lamun anna jai'a min hadha wa jibata wa kanaqam aswaja wa ja'alna namakum subata wa ja'alna laibasa wa ja'alna nahara ma'asya wa banaina wa kullu ba'an sidada wa ja'alna siraya wa hajaran lana min wasyati ma'an sajaja nabija bihi haba wa nabata wa jannatin afafa inna yamma fahikana mikota. Terus. Yamma yung faisoi fatatuna afaya wa hayati sama fakana sabuaba wa sirati jiba fakana sawaba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yuzukuna fiha abada wa sawaba ya hamimba aku sako jaza awi fako inahum kanu ayadun naisaba kasabu biaya yang hisaba aku asain asana hitaba kaduko fana jirakum ima asaba inayim mutasina mafasa harai ko naba kabaiba asoba wakasam bihaku ais mauna fiha kawa kizaba jaza ammi wabikata nisaba Rabbi samawati wa ardi ma bainama ma ya yakuna minhu kitaba yawma yakunu wa ma yafa yakamu La yakamu ma yaman asina huwa Nu. ko aswa ba zaika ya muhaq ko aman syaat ka atta Waza iya wa bihim habaina ang sana ko nga sabang koibay Namayang umama ko na ba siya
Qadama cadawaku kafir kun cucuaba. Masya Allah, ya teman-teman ya, suaranya bagus teman-teman ya. Suara An-Nazi'at ya teman-teman ya, dari Zahra nih. Hah? An-Nazi'at. Naziat gak? An-Nazi'at. Enggak. Ada yang baik, baiklah. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca teman-teman ya, dibaca ayo mulai. Alif. Bata salim ha kha dal zal ya shin sot dot to zo ana faqaf gaf mim nun waw ham alif hamzah ya. Nabi ya. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dot to zo ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Oke, itu dia. Sekarang Al-Fatihah ya teman-teman ya. Silakan ikutan ya. Po lagi Bersama ngapain? Dede Zahra ya. Po lagi ngapain, Neng? Ngapain Neng Empok? Ngapain? Warnai. Warnai, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Belum terus. Baterainya habis. Baterainya habis. Wow. Ntar geser lagi. Ya, ayo. Ya teman-teman ya, Dede Zahra aus. Ya teman-teman, dari Zahra ini usianya Lebih berapa gede tahun nih, Bi. teman-teman? Gede. Gede. Iya, dari siapa itu, Dek? Dari bunda Yuyun. Kak, isian lagi Kak. Ini Kak, botolnya Kak. Habis Kak. Ya, mulai. Itu masih banyak. Isian lagi udah mau habis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi suduril nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Qul. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasikin idza waqab. Min syarri nafasati fil uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Bismillah. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid walam yulad. Cepat. Masya Allah. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jada bi berapa makna mau ma kasab ayasana zata haba qadu amma tahadab fi diha hadum mim masad. Masya Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaya nasu wa yafat. Waro aita. Tanna saydu nabi dini ayah wajah. Wasabi bihamdi rabbika tafiya. Innahu kana tawwaba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kul, fokus. Kul. Nih. Kuya wa kafiruna burumada buru antum abiduna ma abuda Terus. wa ana abidum ma abattum antum abiduna ma abudakum yadin. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Aus dedek. Minum bismillah. Nah, kalau udah minum jadi pinter nih. Kan kalau minum jadi sehat, jadi jahat, jadi bagus suaranya. Jadi merdu. Ada yang like, iya itu masya Allah. Terima kasih teman-teman sudah like ya. Masya Allah berkah selalu ya teman-teman ya. Yang di rumah ini masih nol. Iya, ayo. Masih ini. Iya ya. Ayo. Lanjut ayo sini. Udah belum minumnya? Ayo. Masya Allah ayo. Bismillah ayo. Sini. Cantik teman-teman nih, suaranya merdu teman-teman, masih kecil cuman masih 4 tahun, masih bayi. Ya nih. Tun, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kul. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'budu ana abidum ma abatu antum abiduna ma a'budu akum dinukum hayyadi. Masya Allah, berkah selalu. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah. Inna a'tayna Kakawsawasai rabbika wanaina syani'aka wal abtar. Masya Allah. Kuat tahan. Iya, bismillah. Tahan mulut. Tahan mulut, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita, ayo. Semangat. Ayo. Tutup. Tutup. Ara'aita, ayo. A'aita yukalibu bili malaika yadu'u yatima yahudu ata amil ayo musoin ajinau ang sholatihim sahun ajinau yu'una ma'una ma'un. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar, suaranya merdu. Li? Iya, fi Quraisyin iya fi miyata kita ya saifa ya budu wa ba'da baina hajatan ummi ya amanu minkum. Masya Allah. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Alam tara kaifa fa'ala buka biasa bi'am yada'a kaidahum fi ta'ira ayan ababi kami hijau temisi jiwasdang ka'asim makul. Masya Allah. Bismillah. Ayo. Ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo maza alazi jama'a ma'waat dada ya sabu'an malahu akhada ayum mazan nafi utama lama utama. Nah, Alhamdulillah ya Allah. Kenyang deh. Antop. Alhamdulillah. Iya. Nah, makan makanan nih ya. Makan Soma jadi kenyang. kenyang ya, minum ya. Ayo. Narullahil. Ayo. Nah, bukan itu kita tewa bidaina Innaha ya musadafi amadi dadah. Masya Allah, barakallah ya teman-teman ya. Jangan semangat aja teman-teman nih. Ayo teman-teman ya. Tap-tap aja silakan, yang like silakan, yang komen-komen silakan teman-teman nih. Ya itu semangat ayo. Bangun pindah ya deh ya.
Pindah. Pindah nih meren nih, tanda Bukannya itu. belum pindah. Hah? Bukannya belum pindah. Udah halaman 14 nih, ayo teman-teman ya. Halaman 14 ikronya 3 teman-teman, ikro 3 ya. Ayo Dek. Nih ayo Dek. Nih usianya baru 4 tahun teman-teman dari Zahra nih. Pinter ngaji nih dia nih. 63. Suaranya merdu. 36. 36 ya. A'udzu billahi minasy ya. Ini tanggal berapa? Tanggal berapa ya teman-teman ya sekarang? Tanggal 14 ya? 14. 14 Ini apa? 14. 14 ya sekarang. Ayo. Ini 14. Iya, iya. Iya, 14 sama ya. Iya benar 14. Iya benar. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. La Bi si na Masya Allah. jana hika. Masya Allah. Paling susah. Pintar dia mah. Ayo, wa hati. Pintar, Masya Allah. Terus bagus, untung saya pintar ya. Hati ki ti Khoti'i. Ayo. Untung dia pintar. hati na Iya. wazakata Masya Allah. bima Bima. fazatihi Masya Allah. Pinter ya. Terus wa iziyati wa'izina. wa izina Iya, Masya Allah. Pinter. Ayo. fanas pakhosina fakhosita Masya Allah, pinter. binasirihi Masya Allah. bi'a hika Masya Allah, pinter. disyawati Iya, Masya Allah. Lagi coba. disyawati Masya Allah, pinter. Ayo. hi Fi. Ayo, tuh. Ayo, fi. fi Hmm. fi zi na ti yang matematika ti Hmm. i Masya Allah. namanya mencet Iya, mancrot. Itu. mencet ke sini Mancrot namanya, mancrot, bukan mencret. mencet Kalau mencret mah mencret. Iya. Kalau mencret, kalau udah mancrot. Ayo, ayo. Ayo, saya, ayo Dek. Udah aja. Ayo. Alhamdulillah aja, ayo. Ayo. Pinter. ngantuk Iya, semangat. Ayo, kenapa Ayo, gatal ya, gatal ya. Ayo. Noh, Mbak. Saya saya naon? Minum. Ya teman-teman ya, dari Zahra nih baru pindah teman-teman bacaannya, jadi dia agak-agak ini kesulitan. Padahal dia pinter dia nih, ntar bisa nih insyaallah nih. Udah belum Dek? Ini teman-teman nih, dia nih udah kembung. Ayo lanjut nih. Ayo. apa Iya, berepotan. Ayo, ini tungguin sama teman-teman udah tuh, tungguin. berepotan Iya, ayo. tapi Iya, api. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, syayatina Masya Allah. mawa di Iya. wa ilaihi Masya Allah.
kafabina sholawati air ala gonami. Masya Allah. Khadiina Masya Allah. wa hajihi ibadatihi iza qada Panjang. iza qada. Jadi kodok dong. Kodok. Terus? Ya. Asatira. Tapi kayak mirip bacaan kodok. Nambah lagi nih kopi di kodok kok. Iya, ayo. Ayo. Asatira wa hafiza. Iya, Masya Allah. Lagi Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo. Pintar dia mana? Suaranya merdu. Ayo. Bisi. Nah, jana hikau wa hati khoti ina wa zakata bima fa zatihi wa izina fa khoshita binasirihi bi'ahika bisyati fizinatihi syayatina mawad di wa kafabina sholawati ala gonami khadiina wa hazihi ibadatihi iza qada asatira wa hafiza. Masya Allah, pinter ya teman-teman ya, Nede ya. Masya Allah, berkah selalu ya. Ayo, Bang Abi ya, ikutin dengerin ya, fokus ya, ingetin ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Labisina. Tunjuk. Janahika. Janahika. Tunjuk lagi. Wa alihati. Ayo. Wa alihati. Masya Allah. Tunjuk. Khotiina. Khotiina. Ya. Wa zakata. Tunjuk. Wah, nih makanya fokus. Wa zakata. Bima fazatihi. Wa izina.
Fakhoshita Fakhoshita Binausirihi Binasirihi Biakhika 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 Wisyawati Gisyawati Fi zinatihi. Fi zinatihi. Kakak sholat kak, udah kak? Ya ini. Masih ada wudhu. Iya kita wudhu ya. Terus Syayatina Syayatina Maradi'i Maradi'i Wa khilalihi. Wa khilalihi Terus mana? Kafa bina Kafabina Sholawati Solawati Ala ghanami Agonami Khadi'ina Khadi'ina Wahazihi Wahazihi Ibadatihi Ibadatihi Iza qada Iza qada Asatira Asatira Wa hafidha Wa hafiza Sadaqallahul Tandain? azim. Tandain ini. Ini tandanya. Nah, yang baca ini dibaca kan? Perhatiin tandanya. Ini Ini. Itulah yang tadi dibacain tandain ini. Sadaqallahul masih azim. nggak pindah. Belum, besok aja pindahnya kalau hidup lancar. Kan nanti baru pindah kemarin. Nah, takut nanti kesulitan, takutnya ntar pusing kalau pindah terus ya. Kalau udah lancar pindah lagi. Ya teman-teman ya, dari jarak Yang teman-teman alif yang Yang fathah ya. 1 2 Iya, kalau lancar baru pindah ya. Jilid teman-teman Yang ya. 1 2 Metode Umi jilid 2 ya teman-teman, kalau yang punya silakan dibuka. Warna kuning. Ya, warna kuning. Halaman 20 ya teman-teman ya, halaman 20. Ayo. 1 jalan. 2 Iya. Ayo lancar biar pindah Ini. ayo. Kalau dinda hafal pindah ayo. Bismillah. Iya, pindah ini. Kalau pindah iya kalau lancar ini ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah fathah kasro doma fathah kasro doma fathah kasro doma Terus doma kasro fathah doma kasro fathah kasro doma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ini berapa tunjuk? 14 15 16 17 18 19 20 2 10 8 12 6 15 7 14 alif ha shot dot ta za going kof ya. Iya lagi pindah ayo lancar. Ada abis. Hah? Iya kali biar lancar ayo. Iya, gampang kan? Gampang kok. Bang Abi ya. Bismillah, Abi dulu baru Dede ya. Ini lagi ntar ya, kali lagi ya. Oke. Tos dulu dong. Tos. Oke. Tapi jangan 3 kali. Nah, udah tos. Ayo teman-teman bareng-bareng ya. Ayo, Bang Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ya. Fathah. Fathah Kasroh. kasro Domah. doma Mana tunjuk? Fathah kasroh doma. ha kasro doma Fathah kasroh doma. ha kasro doma Fathah kasroh doma. fathah kasro doma Doma kasroh fathah. doma kasro fathah Doma kasroh. doma kasro Fathah kasroh doma. fathah kasro doma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Salah. 17, Nih, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 10, 8, 12, 6, 15, 7, 14. 2, 10, 8, 12, 6, 15, 7, 14. Ya. Alif, kha, shad, dad, ta, za, ghain, qaf, ya. Alif, kha, shad, dad, ta, za, ghain, qaf, ya. Iya, alhamdulillah ya Rabbil. Yeay. Alhamdulillah ya. Sudah. Coba tes nih, ayo nih, coba tes. Tengah ini. Oke. Iya. Baba. Ini pathatain, ada dua pathanya. Ban berarti. Baban. Ban. Baban. Terus? Tan. Iya, tatan. Tatan. Terus? Sasan. Sasan. Iya, ada alifnya tuh. Ada alif dipanjangin. Iya, san. Baban. Baban. Terus? Tatan. Tatan. Iya. Tatan. Terus? Terus? Ayo. Akan kegiatan. Iya, sasan. Ayo. Tiga. Iya, ayo. Ayo. Emang tiga? Ayo, sasan. Ayo. Sasan. Iya, sasan. Oke. Tiga. Lupa apa? Semangat. Nah, bisa pindah ini ya. Oke. Tandain. Nah, udah. Alamin. Cium dulu nih. Cium dulu. Kak, ambilnya ke apelnya, Kak. Teman-temannya ini emponya teman-teman nih. Udah. Sama cantiknya teman-teman nih, Kakak Nahla nih namanya. Mama udah. Pedih mana kerudungnya? Kerudungnya pakai. Ayo. Asik main. Adem. Ya. Adem. Jelit. Enggak, kan udah minum pot. Tapi kan Ya. nggak boleh bawa. Main asik. Yuk, teman-temannya surah An-Najiyah teman-teman ya, bareng Kakak Nahla ya teman-teman. Kakak Nahla usianya 7 tahun teman-teman, cantik teman-teman, suaranya merdu nih, masya Allah. Kakaknya Dede Zahra teman-teman ya. Enggak. Kakaknya, ayo. A'udzu billahi minasy Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo An-Najiyah teman-teman ya. Aduh. Alhamdulillah ya Allah kenyang. Ayo mulai. Wanazi'ati ghorqan nasitati nasta wasabihati sabha wasabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah Tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nakirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhaba ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa adiyaka ila rabbika fatakhsha farahul ayatal kubra fakazzaba wa asa thumma adbara yas'a fashara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم
ardu khuluqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha fata'alakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha fa asara hayatat dunya fa innal jahima hiya ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munzir man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Masya Allah. Lanjut surah Abasa. Iya, semangat. Ayo teman-teman ya, surah Abasa teman-teman ya. Silakan mau ikutan ya. Ayo mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Am ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra amma man istagna wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta Ta'anhu talaha. Kalla innaha tazkirah. faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yasara summa amatahu faqbara summa idza syaa'a ansara qala lamma yaqdima amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna ma asabba summa sakaknal arda sakka fa'ambatna fiha habba wa inabahu wa qadba wa zaituna wa nakla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni Wujuhun yawma idzin musfirah. Dhahikatum mustabsyirah. wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah, barakallah. Lanjut teman-teman ya, silakan yang mau ikutan ya. Iya, wah iya teman-teman. Makasih teman-teman sudah like ya. Masya Allah, berkah selalu teman-teman, sehat selalu ya. Ayo lanjut surah At-Takwir teman-teman ya, yang mau ikutan silakan ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samsu ya. Izas samsu kuwirat wa izan nujumu kadarat. Wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru uttilat wa izal wuhushu husyirat wa izal biharu sujirat wa izal nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat wa izal suhufu nusirat wa izal sama'u qusitat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat wala uqsimu bil kunnas aljawaril kunnas wal laili iza as'as wasbahi iza tanafas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimayyinun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim wa aina tazhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, pintar. Ayo teman-teman lanjut teman-teman ya, surah Al-Infitar teman-teman ya. Iya, Masya Allah. Ayo surah Al-Infitar teman-teman ya. Ayo mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat وإذا kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. alimat nafsum ma. Mana? Tuh kan kalau Ayo. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. wal amru yauma idzin lillah. Masya Allah, barakallah ya teman-teman ya. Sekarang surah apa kak? Surah apa? Mana ya? Surah Al-Mutaffifin teman-teman ya. Silakan yang mau ikutan. Semangat kak, semangat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Qala bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qala innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Ya Bang, Mati lampu. Mama masak nasi kak? Mau kasih nggak mama? Ngaji mati lampu guys. Kumaha iya. Mati lampu guys. Mati lampu guys, cuma kita guys. Mati lampu guys. Mati lampu guys, cuma kita guys. Gimana? Kamu mati lampu kan guys? Iya, deh sama kamu mati lampu kak guys. Yes mas, saya mati lampu. Iya. Makanya mama jangan. Dedek. Cuma nyala, mati lagi. Ayo. Udah itu belum? Ayo lanjut kak, lanjut. Abi, tadi AC-nya nyala terus itu lagi. Oh iya nggak apa-apa. Kok bisa kayak gitu? Iya dia anu doang restart. Ayo Quick start. restart. Restart doang, mana remote aneh kipas angin. Ya teman-teman, maaf teman-teman keganggu. Ini ada mati lampu. Itu no. Mana? Kebutuhan. Oh iya. Yuk, ayo lanjut kak. Layas. Mana tuh? Mati lampu. Iya. Gimana ya? Mana? Baca apa itu?
Ulang. Bismillah. Baru mulai. Ayo teman-temannya ulang ya teman-teman, al-mutaffifin ya teman-teman. Ayo. Apa? Udah ini ya. Ayat 6, ayo. Ayat. Yauma yaqumun, ayo. Ayat 6, yauma yaqumun, ayo. 6 mana 6? 6 mana 6? Mana tuh? Dan ini nih 7. 8. Wa ma adraka, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Allazina Yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. yusqawna min rahiqim maktum kitamuhum misk Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. wa mizajuhum min tasnim ayna yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathaqun Wa idza marru bihim yataghamazun. wa idzan qalabu ila ahlihi qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Alal iki yang zurun hal suwibal kuffaru ma kanu Yaf. yaf'alun. Masya Allah, barakallah. Surah apa yang belum sayang? Solehah? Surah Sikok. Al-Insyiqaq, Masya Allah. Ya teman-teman ya, surah Al-Insyiqaq teman-teman bareng-bareng. Abi, kan saya udah sampai Wih, sini. hebat, Masya Allah. Dua. Ya. Sisa 3 lagi. Wih, 3 lagi atas dong. Semangat ya. Habis ini Iya. ini. Wih, hebat. Surah apa itu? Surah Al-Buruj. Al-Buruj, Masya Allah. Ayo lanjut ya teman-teman ya, surah Al-Insyiqaq ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basir. Basyira, iya betul. Terus
Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Wal qamari Izat tasaqqa. hmm. Latarkabunna tabaqan an tabaqqa. Ya. Fama Lahum la yu'minun wa iza quri'a alaihim himul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Babashirhum bi'azab Bin alim. satu lagi tanggung. Udah. Bang Abi, ayo. Sampai sini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman. Besok kata Fis kan? Besok bahas. Nah, Iya. Wih, mantap betul. Tos. Oke tos. Bagus. Sekarang Iqra 6 ya teman-teman ya. Ya. Oh, iya itu. Cetakan ya. Es krim. Halaman berapa kemarin Kak? Halamannya Kak? hah? Halaman mana? Pindah. Ya. Pindah nggak kemarin? Pindah belum? Belum pindah. Oh, udah. Belum. Ayo lancar ya. Teman-teman ya silakan yang meliputan ya Iqra 6 halaman 12 teman-teman ya. Iqra 6 halaman 12 akan nahla teman-teman. Bareng-bareng teman-teman silakan. Iya kelas ya ayo. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi. Apa ayo? Aman. Ayo. Jatuh teman-teman botol kakak nahla pecah nggak ya kira-kira ya? Ayo. Minum. Si bensin dulu. Teman-teman orangnya cantik teman-teman tuh, masya Allah udah besar teman-teman. SD teman-teman ya, kakak nahla SD kelas 1 ya. Tapi udah tinggi aja. Udah tinggi ya, alhamdulillah tinggi, mamanya tinggi, bapaknya tinggi ya. Iya, ya pintar. Masih 1 tahun. Masih Masih SD satunya Iya. masih kecil. Wah, pakai kecil bahaya. SD 1A Iya. udah tinggi kayak gini. Iya, masya Allah. Bongsor 7 tahun ya, ayo. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Auzi'ni wahai lana qurrata a'yun ayyul hizbain awwazanuhum banasikakum yuk jizun ya'juj ma'juj al-afidah ilahahu hawah as-salatu waz-zakah min mudghah falillahil makru al-muzammil yu'jibuk hu ilal kahfi wal munqaniqah yastambi'unak fi bahril lujji la tulhihim wala'a iya bener kan wala amin sana'anu qaumin jannatul ma'wa lisai lai
la yai asu innama ana minal munzirin. Masya Allah, barakallah. Mantap, lagi. Bismillah. Bawahnya enggak. Iya, paling biar apa ingetin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Pinter, Masya Allah kamu. Minum lagi. Minum lagi ya teman-teman ya. Aus teman-teman nih biar pintar teman-teman. Otaknya jadi encer iya. Mogok. Mogok ya teman-teman ya. Minum dulu biar nggak mogok. Masya Allah. Teman-teman namanya Nahla teman-teman ya, kakak Nahla ya. Masya Allah nih orang cantik teman-teman. Ustazah Insya Allah nih. Masya Allah, semangat ya, ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzi ni wahai lana qurrata ayun ayyul hizbain awwazanuhum manasikakum yu'jizun ya'juj ma'juj alal al-afidah ilahahu hawa as-salatu waz-zakah mim mudghah falillahil makru al-muzammil yu'jibuk fa'u ilal kahfi Ilal kahfi wal munqaniqah yastambi'unak Terus Masya Allah fi pinter. bahril lujji Terus? lal tulhihim wala amin sana'anu qaumin jannatul ma'wa lisai la yai asu innama ana minal munzirin. Masya Allah, barakillah ya teman-teman ya. Sekarang bareng-bareng teman-teman ya sama saya ya. Ayo, Dek. Bis, berarti kan yang ngetung ya, jangan lupa, mungkin nggak besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzi'ni Wahai wahai lana qurrata a'yun qurrata a'yun ayyuhal hizbain ayyul hizbain awwazanuhum Manasikakum manasikakum yu'jibun yu'jizun yu'jizun ya'juj ya'juj Ma'juj ma'juj al-af'idah al-afidah ilahahu hawa lahahu hawa as-salatu waz-zakah salatu waz-zakah mimullah mim mudghah falillahil makr al-muzammil yu'jibuk yu'jibuk fa'u
kahfi. Fa'u ilal kahfi Wal munkhaniqah. wal munkhaniqah. Mana? Yastambi'unak Yastambi'unak fi bahril lujj fi bahril lujji la tulhihim la tulhihim Wala amin. wala amin Sana'an qaum. sana'anu qaum jannatul ma'wa jannatu jannatul ma'wa lisyai lisai la Yai'as. la yai'as innama minal munzirin innama ana minal munzirin. julidnya. Ga. Oke, teman-teman ya. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Ya teman-teman, sebelum kita tutup teman-teman ya, sholawatan teman-teman sini deh, sholawatan deh. Selawatan apa? Ujang. Hah? Oh, apa? Komarun. Coba, ayo. Ayo, sini. Komarun. Komarun sini. Oke, itu aja. Pakai teks ini teh, ayo. Ya teman-teman, ini teman-teman ya. Ini Zahra sama kakak Nahla teman-teman mau mempersembahkan lagu Komarun. Nih, ini dek, ini sayang, oleh hati. Ini. Warnain. Ya. 1, 2, mulai. Ayo teman-teman ya. Ini bukan Komarun, nggak apa-apa. Yang apa ya? Udah aja ya, ayo coba tes, ayo. Bagus suara. Suaranya ya, 1, 2, mulai. Oi, ayo yang jilbab biru namanya. Mana mukanya? Nahla, umurnya 7 tahun, aslinya orang Palembang. Oi, ada yang jilbab merah namanya Aisyah Nahla, umurnya 2 tahun, hobinya sholawatan. Masya Allah. Oi teman-teman semua, namaku Keisha Nahla, hobinya makannya tempe, makanya giginya kate. Terus apa lagi? Salatullah, salamullah Ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Terus ya Nabi, salamun alaih ya Rasul, salamun alaik ya Habib, salam alaik salawatullahi alaik. Terus lagi ini Ya. di atas. terus ya, ayo. Oi, ade yang jilbab merah namanya Aisyah Nahla, umurnya 2 tahun, hobinya sholawatan. Masya Allah. Terus? Hai teman, sini. Ini, cepet sini. Kemik, sini. Ayo cepat. Hai teman, plus ya. Ayo. Udah. Udah kan kemarin teman-teman ya. Coba. Komarun. Mau nggak Komarun? Mau. Komarun. Oke teman-teman ya, semangat nih teman-teman nih, akan Nahla nih teman-teman nih. Sekarang sholawatan Komarun teman-teman ya. Ayo. Suaranya merdu teman-teman, latihan ya. terus nih. Iya. Bentar ya. Tunggu teman-teman ya. Bentar ya teman-teman. Ya, Komarun nih, kakak Nahla nih, orang cantik teman-teman ya, suaranya merdu ya, masya Allah nih. Kayak dedenya, iya dedenya juga cantik teman-teman ya, suaranya merdu Mana nih. ya itu?
Masih ya. Masih kecil teman-teman, adanya masih kecil ya. Ada ya. Ya, ada. Ada nggak Alah, Komarun? pakai ini aja. Apal, apal. Apal itu apal, Masya Allah ya. 1, 2, mulai. Komarun. Qamarun sidanan nabi. Gini. Qamarun wa jamil wa jamil wa jamil. Sidanan Nabi wa jamil. Terus Kaful Mustafa khawatirna. di Allah Allah. Terus apa? Artinya apa? Wah, itu Ro. Kertasnya. Hah? Saya bikin banyak ya. Terus mana kertasnya? Mana kertasnya mana? Saya ketemu Hmm. tapi mana dia? Sudah dicari di sini ha, lirik kemarin Aiswanahla coba ya. Aiswanahla dan nah coba nih lirik kemarin mana ya ada ya. Ini. Ini liriknya. Emang. Kemarin. Ya, kemarin. Kemarin. Ya, satu dulu. Mulai. Qamarun sidanan nabi. Qamarun. Ya udah. Udah, nggak apa-apa. Akan lagi ya, hatian ya. Iya. Apalin ya. Ya. Oke teman-teman ya. Sekarang kita selawatan teman-teman ujang Bustami teman-teman ya. Astagfirullah. Ujang Bustami teman-teman ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya teman-teman ya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbil fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya teman-teman ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Tutup. Allah ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana Alaihi wa waj'alhu lana hujjatan. Jawab. Amin.
Alamin. Sallallahu Ini loh, ala Abi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Apa, ala apa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Aduh. alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Abi kayak wa genteng. ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintar solehah cantik semua. Ini dong Hebat, buku ya, entar. janji saya. Iya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintar salehah cantik. Masya Allah ya teman-teman ya, coba teman-teman nih ya, karena teman-teman ya mau nyanyi teman-teman nih. Komarun teman-teman semangat ya kakak. Tapi Oke, Komarun. Ayo, siap belum? tapi kemarin gimana? Udah maunya Ada apa? yang Ini aja, ayo. dalam kolam. Ayo, boleh. Ayo, ya teman-teman ya, Kakak Nahla teman-teman mempersembahkan lagu Ikan Dalam Kolam. Ayo suara Nahla teman-teman, dia penggemarnya nih. Masya Allah, ayo mulai. 1, 2, mulai. Bila ingin melihat Nabi Itu yang suaranya. di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti Itu yang suaranya. dari neraka, minta pertolong padanya Nabi Muhammad. Allahumma Terus? apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Muhammadin. Terus Mau apa ininya? iya paling mantap ya. Apa nih? Yang kakak udah hafal mana yang udah hafal? Yang udah hafal mana? tadi kemarin mana? Ya tau nggak? Ini Komarun mana kertasnya nggak ada? Oh nggak ada kok. Komarun? Ini apa ini? Nggak ada nggak? Ya, bangkit lagi nih. Hah? Mana? Kita panggil aja nggak apa-apa. Apa ya? Kita apa? Ntar di sini kita rekam ya, nge-live ya. Oke? Oke. Oke teman-teman ya, gagal teman-teman nih, pokoknya belum siap teman-teman ya, Mpok Nahla ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, sudah menonton, sudah like teman-teman ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi teman-teman. Pamit untuk diri, saya Abi Fahmi, Abi Ahmad sama aja ya.
Abi Ahmad aja ya panggilnya ya. Abi Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama teman-teman insyaallah ya. Dadah, sampai jumpa. Dadah, dadah. Iya. Nah.